নুবুজিব বুলি গতিকে যিবিলাকে শুনিছে আপোনালোকে বুজিব আমি কোনো জাতিৰ বিৰুদ্ধে নহয় কিন্তু আমি ইণ্ডিয়ান হয় আমি ইণ্ডিয়া সংবিধান আখৰে আখৰে আমি APHLC দলটো আমি পালন কৰিম ল'ব slogan apa deh? APHLC long live, long live, long live. 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 Tribal unity long live, long live, long live. Tribal unity long live, long live, long live. Tribal unity long live, long live, long live. Six schedule 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 long live, long live, long live. Jai Gadhar long live, long live, long live. Jai Gadhar long live, long live, long live. Jai Gadhar long live, long live, long live. APHLC long live, long live, long live. APHLC long live, long live, long live. Town committee election denied, denied, denied. 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 Amani Bhan Litum Long Left Tek Tek, Tek Tek, Tek Tek. Amani Bhan Long Left Tek Tek, Tek Tek, Tek Tek. Amani Bhan Long Left Tek Tek, Tek Tek, Tek Tek. Ramdev Bhanda Long Left Tek Tek, Tek Tek. Ramdev Bhanda Long Left Tek Tek, Tek Tek. APHLC long live, long live, long live. APHLC long live, long live, long live. No to the mustard, no race. No to the mustard, no race. No to the mustard, no race. And pragmatic, itum sanse. And pragmatic, itum sanse. And pragmatic, itum sanse. Chocolate. langpher constituency APHLC committee hoi kan kunida itu demonstration pe dokono lapen lage ki chengsi galilo ke dangtang dokmunga long tel tum pe dokono lapen aso mata si lumajong constituency di kulunga pe dolo non ke batai ke thom ke chokopolo da langpher constituency tum da kolong komaji long pe dokono lasila municipal election bangke ke dangtang ningkani si selo tum extension di first latum chikloan trop extension dilo itu APHLC tum mathalo lang itum pinda ka torado pose extension antai lo sita nono bange ningkani si choketa election dia hedalo municipal election bang town committee election ke nono bange town committee election mande municipal election ki biji kali nono bange kapat do thur bang pila ad hoc committee se tum barjap thuro lage chingwai sarkali pinu mati non team kar dinglong BJP tum social media long nang tum na theglong lo je arni bangsi ya suri BJP ki dun polo ma didi APHLC tum BJP dun polo ni tum chini lage fake lage pachu bai poke tum chini seta lang tum cepak lang lo asuri APHLC tum BJP dun lo seta town committee election on bi aida lasil ana mass joining ki bi tang dela kopia posi municipal election bi aida lo jong si la han set BJP kang tangarat polo kang te municipal election bi no challenge na seta tum arjulong lo he ni tum arjulong lo laben ke haladak BJP long claim vek tum tamin ang thano lake APHLC phan ka phere posi ad hoc committee parjap den ka phere the bangela hello non MLA election 2026 bangela non MLA election adopo non chikloyon proxy chikloyon nerke balo jong si municipal election town committee election pe dokok bolo tang te ongdong adin ke APHLC hai dati lapen APHLC yung si ke hai lo bolo tang te MLA election hawa MLA election tomona bangke break dakko daga bangke BJP atuma bangka picture heno dakko lasi MLA election bangke BJP atum high back nahi chepa high back ji poisonous latum la kalili kalanglang fake mass joining bi phab bi pulo lapen municipal election bang pawida lo la hello lapen ke adun thro bangel halo dat bolongko maji lo dat national highway pen tum theklong lo ekdom ha irrigation nan langdam lo pulo tangte don suri su se dat non nang plengel lo dat illegal encroachers atum angtan man ke wang atum lata inglong so kali konane Bihar man ke wang konane West Bengal man ke wang UP kan nane Bangladesh man ke wang tum side lake Departmental long le pulo tangte Karbingo autonomous council tum authority to lo matila eviction claim iba case ta pilo kala sabutha case ta high lo gende kupia posi piniar niam se tame dak eviction claim ha dalo lasi non kechari bom team Karbinglong BJP atunge hedi la tumke angtan man ke wang ke be ke chia sarkar la tumke lasi dak ke do inglong aso tum pili dugar kala so polo dim glong ke long le piniar ne ha akapre kapre dim ke forest area appointment ben inglong aso man Karbi ben chinglo
tribal la tumhan eviction ni claim lo seta pini la dak mekang ten long ma ningkaning koi thong kep se dak KBK tum la dang cerai irrigation na long le bangke la tum eviction claim heda la ke BJP atum ma failure lo la ke BJP tum ing dugok jong hela la tum tangu bu je kronsta BJP tum ing dugok lo helo la pen la irrigation na long le chot kali khong lok pera sai na tu dam lo pulo tang te pu long sek jam na tu ke la ke BJR la pen rukasan kolesan na tu sta BJR grazing village grazing reserve la ke KBK atum han padunang ko de mali darake seta pini angtan ke bang Bihar pen ke bang atum si pini ani UP ke bang atum si ladat nang do tip si long le da cerai tip si che long chai nong apang reng men cheng lok noga khiti eklem ada la si la da ka bang ke eviction claim serak nang i lake pini asam long gapre gapre dim eviction claim lok lo seta la da karbing autonomous council to mangi pini ern ta mela tum han kaching hon vote beng apak si la tum han ka semarthu pini la grazing area damon nale tum irrigation long damon Departmental long le long do an karbing long e plang long KBK tum ke do dim ana bang ke long le si pitu hemsu si pitu akapre ka development si council pen ki pitu jene ko hala da council long abang 6 schedule area teng bolotang ne 6 schedule arona teng bolotang ta paragraph 3 1 year teng bolotang pe la tum han ke long le ke jor ka philang lo list up pione pu hala da dei 6 schedule paragraph 3 1 year long tong teng bolotang te list up pione pu to masi pini ne ga PMAY ham da ki pitu towar da ki pitu ason ke development ke pitu ki juna lang ke pitu lasi Karbiang long autonomous council kachari tim Karbiang long BJP atum ke ka parlin side de 6 schedule against constitution against ke claim atum ke lasi la so sarkar phan mangke letum parem bek nang ko lalo ante la nang itu pini protes ke padu mate ke song ma son pa na pen tupik ke mang lalo lasi la bang lalo hedi VGR long le eviction nang ko municipal board election padu nang ko la so dung bang ke article 244A prap jin mela pachu nang ko lahai le tu makin sesong bangke la pen ke MLA election na pranga bangke la town committee election nang pedo nang bojong si pedo de dat bolon te ile tum kache song la lekang toni gali la non municipal area long an itum kache song yung si tim Karbing long BJP atum council kachari tum anu nang chewar bedat bolon te mo aphi ke tim Karbing long BJP tum thera kami la pen nil tum APHLC nang kori nil tum ke 5 kg 10 kg talawan si hala municipal board hala haya office tum ke kang habdami hala ke la pen lagi nut bahini leke nami gali bang suri ko nang cheng pon si tung nang kir dami lagi athe arona teng gali ke di nil tum arona teng claim clear dang ko lagi lasi ni tum tame talain kir dam nang ko lasi election nang padwek nai la ke non MLA election la chiklo yon nang bong la tum napak lang teng nai election padwek ba lalo acha la irrigation na long pen aputha na litum ke song was the main go tu nge pa chesong pon bom no la pen non na chesong mon ke dam tang ni tum governor finance ne hedi la ke tum memorandum pipon la solang ma thake lasi ni tum ke la illegal claim gali concept pomo neli pulo ma dedi constitution 6 schedule teng pencil tum ka claim side da ke paragraph 20 teng bolo de tribal area tok daklo ada ke ekdom mention pamilo tribal area to tribal area lo la ke departmental only thulang lata tribal area arlo si pulutang te lada ke angtan man kiwang ini tum tribal atum ni ke dodam long le pulutang te angtan man kiwang itum hala da ke doya right away la pen angtan man ang do si ako council pen atum si lata JJM scheme di jal jibon mission scheme bida ni le lapu na thu dam lo pong lo pera side hala BGR alomanta kirona hemsu anta council pen sikipi mathata hai ration card ne gipi thu jene ke ladak paragraph 27 na teng penil tum voter list kimi salam nai pulo lada la pen ni lipamu pulo paragraph 3 1 ye teng banke dake long le ke jor ga philam lo non tribal banke lisa na piune podim si kini banke JJM scheme to pene paper block to war to kirona hem to akapra ration card to ki pithu la si la ke ni lipamu pulo ma dedi non kachari bom tim Karbing long BJP atum ke la ke 6 schedule constitution against ke claim lo la pen ka parlin se ke claim lage la si la banke to APHLC kan program la pen la pini golong ko maji lo ke di ho non ni thoma pilo te tum ka kapra ke dim dame che song mon lage la lo acha la adani Assam government atum apek nang chiki lo Karbing long la si chief minister da chulo mate di ala midiang lo tan jelo mati apai ko dangor mati ke dolang pelotan dangor mati la ke long le ke thena ido ke Karbing long pen di mahasau NC la la ke Assam government atum long le nang ke cheraji apha athe no nang le tum upper Assam namon lower Assam namon long le khali mase avelu long le khali ke do konalo pelotan e Karbing long la si la tum la palm oil ta ho Godrej company to ho la penonala Adani to Ambani to pilo Napier grass di kal hai bap ki to ho la hai am men ka pathe pen long le ke cheraji apha la ke non o ki mi to mane di la ke nona ki milang ko thai me sita nili tum ka hat border area do tum pone tum chini lo dei Mikir Hills ke seng cheng hot ke Karbing long border ke non la koson ho la kahora na thula numulogora side anta Karbing long side Mikir Hills side la nili tum gapu pen bang tum side lo sa pini arni hala dagat
tame saki ya men pensi piniar ni hala haya long le sanang itiplo karbia tum bini long le chilong le halada piniar halada ke company pelurla lapen la haya company ai phutum ke ta asam le do kali konane kolkata pe na kapre kapre dimen se ke bang tum saide lasona thasi non tame la hai palm oil ke to ho kopina napier grass to ho kopina godrej company bugala kai inglong aso tuma long le nang ki khijia pha are ladak ambani adani bang bek nai man development kam klemi pha non ke do tanga development example bukajan long CCI Cement Corporation of India CCI dolo lada karbiang long akar biak tum pening long sedum bangkon ada sakuri long ente bangkon sakuri long ada lapen halada amtereng long halada nepko dulu kadi amtereng long bangkon ada inglong sedum sakuri long dum kante non ladak adani ambani solar project nambi koko council tum garanting pione 100% dak inglong sedum mansi karbing long arat mansi sakuri pi garanti pione ladu Asam rifle pini dak nambi koklo bangkon lo dak karbiang long di pulong itu tum da sakuri long de lasi la bangke tum kroi kre lagi la bang itu kroi kre lagi tum chesong oni la pen ke la bangke la haya adani ambani la haya grass ke itu ho la haya godrej company la haya solar project bangke pachiru bek nai la hello itu Chala PGR lo gente ong tum nungge ko mane tung ge single ban hang che stop ko mane es ke ngo ba legi po sita ha pi bang es ya masih kiro tu side mate di lasona dulu mati la ke nilile kan yelam galilo rat tek dagalam lo lagi lasi non da do lason hedi non nili tum APHLC non da ko mane BJP janang to don ko dana pahuri sai di lasona do lasi la hai bang ke bang CM la hai ke game na patu lage that regional party atum pha na phalang nu ji pha regional party atum mana di la kiddi bi ke berji phana ke lasi la BJR ke jesong kota kadoi phane pupe hai sada inut bahini atum ke CM pena ke to don muni lage kapre kali lake abe lake lapen hala NGO puke hadi lake APHLC lake seng ali lake hala tuliram rong hang sike seng lake kabinong ke BJP RSS sike toy lake la APHLC ke phalang no ya pha seta rat ludunde mati rat ludunde kan la tung NGO pusi check rong hai seta rat ludunde jasi APHLC sibe pinian me lake political party lapen article 244 e punon paragraph 2 punon BJR punon lake political solution si bangi lake konani NGO kan ngaching le lage central government ngaching ki gali lage just lage non national la regional party tango posi regional party ka pupji phansi lai seng tap seng tu lai Rajanti mo ati hai damji pen kopine ka siksak lo ma rajanti mung damji ko phane gali lage isun central committee pen lage kaching mai tangala ma didi aposi central committee pen bang pasun ko sedame aku lage li tumar lo lam du tu lo hai lage mo athi li tum akenang do de jang tu ko lage just lage isi katoi phan isi example phan cho lage langpher constituency committee 11 long langpher constituency committee along la APHLC pen patir pipon si pini nilitum dak sit in demonstration padupon lo la pen nilitum ladak la bangso demonstration ke padupon la ke lahano ke chengsi ke lahano nilitum dak municipal board election Prabjin pen chikloi jonang bong padunang ji atema dak all karbiang long municipal board na ho ke election pawedat lason dak sidak ilitum langpher mat dak long komaji long ta wedet pasen ilitum la Prabjin ben donang ji la pen kala son sidak ilitum malong long komaji long irrigation department do malong ledo la dak illegal encroachers atum la dak penang aningkan la to dak cerai dak ilitum karbi itum ke ho ke cheng man dak irrigation department along le puma ilitum ke do de karbi atum ke bon sidame la dak kona pen dong e bang amat bihari atum boli tum bang si non atum dak cerai dak masih non atum hem tikim kiblo masih council or KSS or Prabjin pen la bangso eviction nang ji bujin ilitum ini la bangso sit in demonstration on protest pada kota. Nanti lah. Kemudian si Arjulo, Birta Enlo, la si ladak bangke eviction jepang irrigation pen batai si nang toilet ladak irrigation department pen ladak survey lu. Bon sedame alang litum pan Charlie ladak bangke lake dak la KAC tu Cardinal Thomas Council dan Charlie ladak lo. Informa berarti lake alang litum pan good bank manda. Nasi vote bank ke latum ke BJP sarkar do tik karbiang long lang ke silong do tik ke latum ke la irrigation department along le si tame illegal encroachers satumhan ke kitya de irrigation selo lason sudah kong nokper adung long sekjan along hadak BJR along le do 500 bighas do hadak kan nok lang atu si hadak ta ahem chikim lo la pen no claim lo chainong chang long ta sepang reng lo hadak ta eviction ai helo lasi hala do anong ta eviction etlang ji busi ile tum ke pinida kasi song deng pon